Satu, dua, telok, empat. Alhamdulillah. Jadi rezeki kebaik jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak purun mulai laku jong. Engki pak, kelak aja cuma nya pakai kebetulan korban ji laku. Oh iyalah. Kalau ke dapur lah mau ngakan. Iya pak, yang kau kita lapar. Kaki arah apa jong? Kaki macet maksan sa korban pak. Padahal dina hari keluarga miskin. Arah apa pese celengan ji ya. Mata kebutuhan selain lebay. Terus kebaik kebutuhan apa jong? Iya, kebay beli sepeda motor tuh pak. Mosong kok mulai SD sampai SMK. Karo peda bohong juga bagi benar. Mau singak ji ya. Punya kebutuhan jong. Tapi pengatar bapak korban lu ya. Bener yang tak peduli ke kakek. Justru bapak korban lu ya. Sayang ke kakek. Arah apa? Mata kebay beli sepeda kade pese celengan juga. Jong, mumpung di ateh seakan tak niat kebagusan. Sulit peteka. Cek tunda. Mun akan tak pengatara ketunya. Gampang saren jong. Tapi mun akan tak hal kebagusan. Angel saren. Engki pak. Tinep sabar kaki jong. Kalau kebudi lah. Salenan terus ngakan. Kemarin teragi ustad. Oke pak. Ini memang gerot. Dibungkun Pak Ustad dan ada daftar korban. Magaya kagak korban. Codin melarat. Maju ngaju sa korban. Rekan orang miskin tak bagi korban yo. Cek pon sesoki ngalak senyaman caca. Pola keng tak enggak aki yo. Cek hartan kaki cuma titipan. Dua apa? Masuk bijak ke? Si penting tak ngeceng le. Sap sa korban laku bong. Tak tahu gile. Ya Ustaz mari kita beri kabar kan kok. Mantar bede bae pong, malah tak sepi ngak tahun bilen. Mantar mau ke bae le. Kengon pancen la tade. Itina. Bae iya pong. Bah, kaki pong. Ileg kok. Penjuran. Jadi melek. 2000 kena Ustaz Tomari, Bong. Anu apa le entar Ustaz Tomari? Pula korban nih kaki. Enggak, Bong. Bah, terus ada remah. Unta korban. Ini karo atanya, Bong. Mana tahu. Coba kalau le daging gratis. Oh, tak ro karuan kaki. Amit, Bong. Ile. Wah, gaya. Aku korban. Miskin aku korban. Mak deh iya can kaki le. Boh,
Arah apa, Pong? Iya bener lek, jarang orang miskin. Kan kia korban. Tak sengak kaki, bagi soki. Tak pernah korban. Tak enggak orang ngelakuin kebagusan dia. Tak mandang soki bi miskin lek. Bener kaki soki dunia, tapi sayang kakek miskin ate. Mun masalah hati aja, pangeran sih tahu, Pong. Bener kaki saya nilai. Lagi kakek lop lek. Cek sena ate dia. Bisa padang. Dari apa? Saya keluar dari dasar kakek. Masuk, Pong. Mau mulai lagi. Ya, Pong. Pong, ini beda matang sepeda sih, Pong. Gimana kok kakek soki tak tahu sedekah. Boh, Saya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nadine, kok gebudi ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, dilaptin sesoki ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo, Warjo. Engki, Pong. Coba kan di dalam kapir ya, di malam takbir. Dilema apa, Pong? Cia, apa sih kalau dilema? Cek kaki kayak ngode lah bosi. Arapi po, tang keluarga di mak takdir miskin. Iling tetangke pada coki kapi. Kelar beli banget terona. Kelar beli sepeda motor. Kelar beli mobil bukan selainnya. Ya karo engkau bitibian. A sekolah pancen aku beda bohong ruah. Cong, orang sok kiri ya, punya sebanyak hartan. Cuma dunia, saya peraja banget teron. Orang sok kisah sendiri ya, mon andi ada raja. Ya raja sabar, raja sedekan. Benhal kebagusan, saya peraja banget teron. Ih, tengken pong. Tapi bapak aja, macam maksan saya korban pong. Ya kaki kau tu nak sokor cong. Di bapak sing Pak Lik Ismail ruah. Jarang orang mengade hal kebagusan cong. Palingnya banyak mengade ke hal kedunia. Iya pong. Wes lang. Caki dilema. Menmar ke sepeda motor kakek kebere ke korban bapan. Kiatan sepeda motor kalah. Bah, ongguan pong. Iya aku coba jengkok ya. Alhamdulillah. Ayo siap pong. Lepuh. Bingung di takbiran. Allahu Akbar walillah. Lu dincong kok lu.
Payah, Din. Ya keliling satu kampung. Iya, Rod. Tengkan kucing dia kata dulu. Din. Bisa lu kok nyongok buku dah. Ya kare kampung ah. Pap. Tidak ni pelor, Din. Mak orang tuh King Rod. Din. Terpaksa bersta oleh salah situ ya. Sapi ya. Tidak nih pelor Rod. Aku kan orang soki. Ya tak masalah mah kita beli daging. Din. Mayu lah mangkat. Ayo. Atau kang daging loh. Mas sampai ampun. Ya bila tak dentekan. Sama salah gelap. Apa lek? Arya daging pong. Oh iya, tak ada daging lagi gua. Ada lepo kaki terakhir aja. Baiklah, soalnya. Iya. Ayo Bang. Iya, iya. Adin. Orang pembagian daging re. Mata cul muncul. Abok dah lapar lah gelo. Kanan kulkas ada sekali. Arwah. Jom. Bah, kamu daging kok. Mata beri. Ada lah balik. Ya karena kasih beri. Kampung guru terakhir. Sporen balik. Palang. Lapar sarap. Nasi tado. Kulkas ada kanan dia. Nong ibu di boy. Lapar sarap lah. Bu, makar lontong di betes. Terpaksa lah dia. Waduh, burung kok sengakan sate lah. Terpaksa kan beli betes saya. Burungnya akan ceking. Kalau bisa bayang hati. Bruh.